Lahorijan dudu kolonia long puthot aron re pen ke do pharo pharo adona phan ke thari thu Padmasiri rongbong terang phan protidin time pen lifetime achievement anong e kipaje Dipu Lamding Road kilometer narke forest pit office adung pen thengpi kanghua tuma phan forest asai khietum theknong ate Aprangsi birta than the aprang kaching hon kat news kelang ara do ana phanta niletum kat news apitung a hin pen Christmas akardom nang party riklo Tangte non Karbi prime tama birta long pen ili thare sarnong karanse non birtang ton pen arjitha Bokajan subdivision arlo Borjan Moja ke parlo Lahorijan block thom dudu colonia long matijong inquira pliar ni put aron repen ke do pharo adona phan tharli ponthu Matijong inquira ni khatkati thana arlo Borjan Moja ke parlo Lahorijan block ke thom dudu colonia long aron repen hemrit ke chikim pen ke do angtana suwa phan a hemarit ke tharli ke pa jurun e adim matijong inquira pliar ni puthot ke tharli amo deng ponthulo Laso asai Karbi no Thomas Council District Administrations lapen Raikom sai kamatum pensi ketharlia mo patir pipontu उस दिन एविक्शन के बाद कुछ डाक नंबर काउंसिल ने उसके बाद हमको इन्फॉर्म किया कि दे आर आल्सो टू बी एविक्टेड तो एक स्टडी करने के बाद आज दोबारा हमने आज ये डिसाइड किया था तो फोर्स स्ट्रेंथ सेम है अराउंड 450 पर्सनल जिसमें 150 CRPF के हैं बाकी हमारे आसाम पुलिस के हैं बाकी वैसे ही हमने 6 टीम बनाया है जिसके टॉप के लिए एक्चुअल एविक्शन पार्टी और इसके पहले जो बैकग्राउंड में हमको थोड़ा डोमिनेट करना था लोगों से बात करना था वी हैव ऑलरेडी डन आई होप कि कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए हम लोगों ने ज़्यादातर अगर आप लोग पहले गए होंगे तो ज़्यादातर लोग वैसे ही खाली कर रहे हैं बट थोड़ा सा एप्रीहेंशन है कि कुछ फैमिलीज अपोज कर सकती हैं हालांकि उन्होंने सामान ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है बट थोड़ा सा कर तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट फोर्सेज हैव बीन ब्रीफ्ड अकॉर्डिंगली तो वी होप कि जैसे लास्ट टाइम बड़ा स्मूथली निकल गया था वी विल ट्राई टू सो काउंसिल को हम 10K इंटीमेट कर सो अकॉर्डिंगली आज আমি সেকেন্ড ফেজ প্ল্যান কৰিছোঁ সো আজিও 4টা প্যাচেছ আছে তাতে টোটাল I can read out the darks also like এটা প্যাচ আছে 3648 number dark আছে তাতে 2 number patch আছে তাতে 34 35 41 dark 3 number যেটো patch আছে তাতে 31 32 আৰু যেটো 4 number আছে সেইটো 17 24 30 42 dark so again we have 4 teams so we will activate 4 teams already 144 ইয়াতে লাগু আছে আৰু already we have informed the Dimapur administration and accordingly যেটো traffic diversion আছে সেইটো কৰা হৈছে So we are hopeful that we peacefully the eviction আছে to কৰিব পাৰিম we are hopeful last time to peacefully হৈ গ'ল এবাৰ অলপ ৰেজিস্ট্যান্স আহাৰ কিবা আশংকা আছে देखो ऐसे तो रेजिस्टेंस का कोई स्कोप नहीं है बिकॉज ऑलरेडी पीस कमेटी मीटिंग सब किया हुआ है वी हैव यूज्ड आवर बीडीपी देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस दे हैव ऑलरेडी टेक द इनमेट्स इनटू कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा संख्यक लोग अभी ऑलरेडी चले गए हैं ना दे हैव शिफ्टेड देयर लगेजेस एंड ऑल सो वी आर होपफुल दैट कि पीसफुली होगा एंड वी आर होपफुल दैट इट विल हैपन पीसफुली Halapu aron repen kedo angtana suatum penang ana hemarit prilong lipu ki khamke ahir GPC ta Raikom lapen chakriatum arona tengka chisonga tumaphan saiphunsi
kerai krim kramahem pripontu ke tharlia long council secretary deputy commissioner SP CRPF asaipur atum langchari dun Guwahati rong supi Srimanta Sankaradeva International Auditorium Holalong Sadhin Pratidin Time Hinpen Professor Rongbong Terang Sarapan Lifetime Achievement Award Kapajirpon Bangsonong Ikepajira Mayelong Lok Sabha Speaker Birla Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Ongdung Manping Kedoatum Chitongdun Ringti Pinpur Dami Padma Siri Rongbong Terang Abang Puason Ilituma Khealong Kedoke Bir Thelong Ilituma Khaitame Katheyang Asonsi Dodunlo Lasonsi apong Karbi Akheapan nong Miki Vanpi Lake Lakau ni Pino Bangsonong Ikepajira Maylong Karbi Cultural Society Lapen Karbi Lamet Amaya Tumta Chitong Dunringti Lahorijan dudu colonial long eviction aside do puchini lor pen thengpi kangho tum lamding road kilometer crazy along matijong ni phai inkoira ke thomarni arni kangsam por phai trokra chitima por malom rihingami ar chokpen kechilenga towarpi rangka pen kilometer nar ke along thengpi kangho tum forest bit office adung pen thengpi kanghu pon ingnam right komasai khietum thegdrong de thengpi kanghu tum Rihingame ar chokpen towar pike babajok kachileng araratum kisungalam chini dunsi lumbajong yutti matum aldimalong an pale dampen kelangchari paduda Thengpi kanghualong forest asai khiatum Ketan kacirap dundo pusi lumba jong yutti mamai phu Elvin timung pen ke jong pado Itu nilalong aria balong patu ya jo apor ahot ladak alia ra lasono seguna rong thet eglong lason ajo phelo pi ajo si kanghu alang tum ladak atiri long keto bitu fisan alang tum ame thang tum asai kachiklem kla jok lapon Tuar piki krong pudanta laposona sai kanghu kini adun tekhe kala ke itum ning dukpi kala lapos alang li phang labangso lang li dak bit officer pen direct back nengi pusi itum lombajong yutti me hin pen Karbi Anglong autonomous council si jin pen bangso alang li phang direct back nengi pusi nilitum hin pen tuning ripono Nilalung forest asai pu sermon sing narapan akaprekatim direct back nang pusi lumbajong yutti matumpen ke hang pado Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Laso Sailong Chirap Dun pen Pachundun Poputa Lumbajong Yutti Matum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang apan aning Chipathila Acha nelitum labangso ladak pini ke bangnang ko kaputhak bangke la pusono nenalung reserve forest area se purilo 11 kilo area se purilo Ladak la puson pini chot kali patowe chot kali ladak batai lo nelitum jitu lumbojong yutim pen isi Karbi Anglong Autonomous Council CM sar phantame nelitum lumbojong yutim pen kachuning ri bangke la puson lo je labangso patowe bangke labangso sigun arong rock pet lo karenari bab lo kaduk ave lo la puson si mane ilitum pene ang thekelong dulu Sidame la rock pet pen la da krep du karanari henone posonte la bangso sigun kanghuta ilitum thegunong lelu la poson sin neli jongjung ke kipudam pukalilo nel tumla lumayong yutim pen lo la si kachuning ri immediate prabjin pen la bangso bid in charge of hanam bangke sinar sangho phan bangke non mat prabjin pen alang li phan la dak pen plungnang po la pen la bangso adai ke do kanghu tum phan tame Prabjin pen nepnang po pusi nilitum lumbajong yutim pen ekta adiman lo lasi lason ek thaksi ilitum la bangso nilitum kijong dami je lumbajong angkang lason lapuson nilitum phanjong si officer atumta forest officer atumta me nangcherai compitek the polote nilitum RD sodak pen nilitum adai NG pusi lumbajong yutim pen nilitum dimandam lo lasi nilitum chuningri le thole tholo Karbi Anglong Autonomous Council CM sar phanta me
Brabjin pen labangso 8 kilo bid officer aphan nang terek pinon pusin nelitum labangso kachuningri padopano lapen lasonak taxi ladak kumat mama ajo duty kedo kadu kawe cherok tok kedo ekhe mate duty chewangwe atuman tame dadak pen plunglap nang jing akaming thanlap nang ji pusi nilihin pen nang litum aphan KCC aphan chuningri padikrim lo জনাজাৰ পিছতে আধা ঘণ্টামান পাছত আমাক খবৰ দিলে যে ইয়াতে এনেকৈ গছ কাটি পেলাই লাইনটো ভাঙি দিলে। তাৰপিছত আমাৰ ডিপু লামডিং ডিপু চাবডিভিজনৰ মানুহ আছিলে এফিচিয়েলত সিহঁতে আমাক ফোন কৰিলে যে লাইনটো এতিয়া আমি বৰ্তমান অলপ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ, গাড়ীবিলাক যাব পাৰিব, আপোনালোকে ৰাতিপুৱা আহিব। এতিয়া আমি চাইছোঁ যে আমাৰ বহুত ডেমেজ হ'ল। এতিয়া আমি আমাৰ ছাৰক জনালোঁ, এতিয়া ছাৰে কৈছে যে এতিয়া কণ্ট্ৰেক্টৰ মানুহ পঠাইছে, যেনে তেনেহ'লে লাইনটো এতিয়া উঠাব লাগে, লামডিঙৰ লাইনৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আছে। আৰু এনেতো গছ কাটিংটো আমি এনেকৈ প্ৰায় পায়ে আছোঁ, লাইনত কাটি কাটি পেলাই আমি বনাব লাগে, এইবিলাক আমাৰ বহুত লছ হৈ আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিচেলৰ। Nilalung Forest Pit along Kahomri Damahut Lumbajong Yuti Mamaipu Elvin Timung Konchungbang Harsing Hansi Lapen Finance Secretary enjoys Tisotum Humridun. Tumi Arni Gangsam Porpai Baji Trok to Baji Troxila so Porolom Litum Ladak duty Gedo Alang Litum detect dam lo detect dam pen Litum biosar to mana kobor lo laso kobor pen alang litum tum ranger sar tum sitame ola pini ladak ang litum dame chinik po lahorijan dudu koloni long eviction ke doko ko joini katora doko mat lasi penap ajo ingting koklo la pengari kawe lahai kawe penajok recovery unida lo lasi pedap adap la ASB temen sing kilap pen militum pedap dam lo pen militum recovery iglo ladak 8 kilo arbertama quarter along sing militum dak staking lo pake non biosar alang li sing narsar bang alang li sapso kam doko ka joine sai doko ka joine non ang chiton non digela si mon malom so pisi bangkoan si dak duty ke doma kawe ma alang li biosar pen si lampla chupi tupo si lansin dio amen ko son dio amen ke alang li sri salmon singna FR1 alang li 8 kilo si ini ke alulong ke do kami nilalung sta mi alang li pana nepu warbeli charge Non malam sopor pan birta mo torpon sina. Pardon? Kevang di phai in koi rapor ni Christmas katalon along katung beta lasok katalon along lingkan sam akhir jume nilihin pen nang katung ya dapat jeri lapen adun thu lingkan kimi karcho di phai isi hal soani han ko sita me kantu ko nang itu maya ahem jirpo jirpi pen kantu ko ta reng dom reng dolo ye masih dini arna me jumi Adam non ke banji kuti jong ko rapo ani ke Christmas ani lo labang su Christmas ani jase me pet Christian adharom ikroy tum anamangke ani ngarong bohong pensi talon ponpo lasi nidihin pen kado kawe Christian adharom ikroy tum anakan ningarong bohong pen lapen kimisen pen katalon penji kansi anamakan akhir cumi hangkilo lapen ke non sengkan kimi dana kilelo laso parman sidame anamakan hujumi hangkilo pardon. Why is it so hard to find sunglasses and frame that can fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optical, where you would find varieties of sunglasses and frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615.
shopping mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Dihinamo Pit Puthot Birtalong Wang Thiglo. Kohora Rongtora Darsingnar LP School along Mati Jong ni Phaing Koira Pliarni Kat News Apherangke Rangsina Bepen Kahomri Dam. Lakha inquirer truck Duarburgery MSC consultancy ki parlo Kohora Rongtara Darsingnara Rong Kohora soil IB pen kahelo kilometer hinira chitiman kahelo pherangke kahumri dampen kelong damatengke school along mesen barpi barsu kachiti ahemave mesen ki jun alang barsayavi school ahem apaisong mate boundary wall hehuita abe lapen midday meal ta weekly pen batai hini ke thoman baksi pichot lapen nonamat ki managing committee atumta ingduk piglang pusi nang pachinidon kadong aprang si kat news channel pilang ara fan an mili hen puthot ni nglong pen kadong nang khajir eklo asinon ni ligedo lake kahora rongtara LP school kosong school ta darsinar LP school long sidolo lasila so school long stame government pen nangkele ala jal jeevan mission pen nangkele la lang ki juna lang na hui an stame la so school long non makia velang la pina so school long ke kohora ala soil albi pen kahelo ke kilometer si hini la an baksi dopo stame la so school long kaching thora hin tu bangke kakidun piglang asi cameraman na tu school man pulang thanta Kohora Rongtara LP English School. Kalang ma. Aro men kente. Da to kenta darsing nar pu kente. Lanton darsor kali ma kalang ma. Kalang lobo. Ada la bang so school long masor chibang ver. Chibang ver. Anam pi ma pi pe. Ahut pe nang pi. Lang kente ko pi lo chu ke. Na pi pe lo. Pi. Ada an ki chu inkrang man krang kre. Inkrang ma. Han chu me ma chu nu. Chume. Ok chu long ma chu long le. Chulong. Kon an chu long lo. Jet kon an chi tang lo. Ahut pen chet pho. La an ma. Pi ok lo long ke. Boila ro. Hopta pen atum ni ko an lo an cholong. Pen ni thok. Ni thok. Ani nang me nang than tha. What is your name? My name is Binong Tela. Which class do you read in? I read in class 4. Class 4. Tum phana an cholong ma cholong le school hem lo. Ahut pen ahut cha. Ko ma lan de anai pi ke. Kalang ma. Ko pi ha lo cholong long ke. Thang tha. Ahut pen o han ha. Than an chi tang lo. Than thi ha. Ni la nang li dang thang tha la bang so school long chiklo yon pen mane osuma fan bitai alo anang li ang ti pon ke. Nili ke chiklo jon long pen la an ke an pi pon lo po bang ke nili bang ke ba an bang ke than pon theke de lo sitame sarkara hin pen la sang ha nang ke le ko an ma sarkar pen nang ke le la sinili ke la do an tun dang po avide tang te akomo next nang ke le je phansi chong hong kok ki si klem pon ik bom lo hin pen ke chiklo jon pen ke la chiklo jon long kitun ke dang tum han ke ne pharo krep hosi pipon pu sitame pharo krep ho angbong pen ke ahut pen ke chiklo joni jon thom pen ke nang le ahut pen nang le po la chiklo joni dor mahan re nang le po Lasi lahui hui akisunga putha Karbi no Thomas konsilatum nang lang chari duna sonte mesenji puta pherangke kahomri damahut pachinidun Leso sinarpi cheklo jon thompli susik honghap hongrupa ke sukacholonga jok non kisung thektiga porhut sikachilang jia phan Karbeng Autonomous Council CEM lapen local MEC along kera pachuhanga birta dolamara pen pherangke rangsina bepen birta nangpale Duarbogori MSC constituency ke parlo Kohora Rongtara
kohora soil conservation IB pen ke hello kilometer ke thom su se ke hello kohora rong tara rong amekar karli tang borsing singnar lapen mir su teron piatuma su piakleng hong hap hong ru pakiso longlong laso ke su ka chilang jia phan ahe malong kidikang tat pi bang ave chok kisung thektika porahut kar benglong tonomas council CM Dr Tuliram ronghang lapen local MEC mate kar benglong tonomas council forest board chairman Richard Tok biatumalong kirap kachuhang ton tin ni labang so pu muso kiso ke komen tu pen lo kiso ke aroy mane dalo hadak kontai ma tokta do segi kilang le kalilo doktor hin talang lo da mi idelo dawai bong bong si surista ako non krusara bang da theki dalo sitame tanik bomla hospital bang ke aron isi lang paprang lang pumasi hospital ko lang ma ako api ke lang thua bang ke abe maramenta nili pudun theke la usu bang chi puthe ge lita balong ta dong long chet puta than ha sati ke ko pi pen ko son lo ne ke chini ne der lo ne lita ke lang ni an ke lang lo don rabatun ta paisa si sata chi phochi ri ke nang pidun lo ta lahai paisa anta nili kichok kalilo khorodik etula usu phansi and local MEC man te first board chairman cha tok bi phanali nang ning kahang pen chuning ri gi ma kirap chu hang tung ma chu hang tung lo thege si lang nang ko na ti nili ta phatta nili ri hong vet ke chu loi thik the ke karbar ta chuklem don long le jo kuson si do kok lo kumati ni tenge piso so ba he ni velo he ni do ke yes kisung ke phove ka tuma hemasor lapen ronga soratum non kisunga porahut cherap dun sonte mesenji pusi pherang ke tum kahomri damahut chuning ridun amenta chithana na thambe ke des nang recommend tu pen tong ke sing ne son है so boy bye के जुनी दिसंबर बनो नीले बेग चला थे ते नोरा ता नो बगे ये चकलिया नी रे बेग चकलिया नी बगा चकलिया nang limen chi thanek jom thate sapo नीले बेग eso nang le nek nang le kiso men chi ni ma eso ta chini de no ni pule eso ta de det ke lai par se eso na ni de beg na pe ni no ni ji tho dan ke ba ni keng ya tho hai na se san lo an mi par le ke me pe chi chachi ke le mega technology check lon te check lon Pinia birta kala 5 sekang ton iglo 2 me thak mi kurwang thu